abebembezi ba district ya Kibale nibagira ngo butabanguko mu maka abico kushwerwa abakiro bato nebindi byonane bikomoka mu bukene obutekere musheke mu district age. Because of the 1900 agreement, this particular place was handed over to the collaborators of the Brits, the Baganda, and actually since that time our land was taken, and that's why you hear with the Mayo land, and we as squatters, but the government is trying to do its best to ensure that we get ownership. Hato mwebembezi wishaza ryabo yanja East Dr. Emile Kugonza nabebembeza abantu batongoze hururu yo kubingo bukene eyibaye takanzari economic empowerment program okwinegeza inteka za government nka parish development model emyuga hamwe nezindi. Itweno turakatwe haire tajja kuba ikikwijja kutulema abantu nibekora mu mulimo kandi ntwijja kwataniza na government kandi tusimbe nkore nunje ya government ya NRM kandi tujja kwataniza na bitongole ebindi byona ebikusagika abantu MSCO Development Foundation, Rising the Villages, URDT nebindi aherwoko byona bije bikwataniza naitwe sobole korangu twayongeramu amane omunkurakurana ebitundu byaitu niko abana baitu basome tuombeka ambaka marungi tuombeke tukuba mu projects zentaya ekinde kintekereize nyagambo mwoboine kanzali enu yeija kandi yatandika abana Kibale bajja kusoma ebibabaire ni batugamba ngo nitwe tukusemba yo mukwiha abana oba nitwe tukiyakizireyo omukwiha abana mu masomero batamazire kusoma. Minister wihanga w'inshonga z'abakozi Grace Mary Mugasa niwe yajwekera umuhezi wa mukuru w'empanura z'ishengero Thomas Tayewa. Aroye kizibukiya amataka abantu okusanga bakwenda kukola baitu batalina itaka obundi nibabinga amataka gabo kandi Kibale Greater Kibale ine kizibukiya landlords abalabusen abaganda baitu ekyo government ngwenda kubagumiza President Museveni akaragira government esasule itaka lino lyona ebyapa by'abaganda babisalire mu abantu abali buno omukikaro kino kya Greater Kibale ekesa omikole court order court eviction order tusemerire n'okutunga urukusa kuruga ba minister wa lands so na habwecho abanya Kibale n'abanya Uganda inywena abakompuliriza tukubasaba mutekane nyowe cyari RDC wa Kibale usaho omuntu obalibinga haitaka abokuba president akatugamba abantu be baleke kubabinga hamataka ehoreje genderire kwimusi abantu abarukurenga emitwari kumukuru gumbukene omyaka ene kwije kandi speaker Tayebwa yashagike ntekateke jinentandikwa ya miliyoni 10 kandi abanyishengero barukurenga 20 nabo bahayo miliyoni 1 buri omwe. Gashakwanwaga ba Ambrose Katoto.